Kidam tanga porahut Dindayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana thi hekpen DDUG JYMN pen solar kirona hut tangka KN pomen pen hangju hanghai penang andulu. Bang solam ke hutak kidam tang there puni phaing ko rake thomarni MLA Rupsing Teron pen pherang ke mai phapon. Bang sohut MLA Teron sangho kaning je pona tengke solar kirona lam ki jongsi insam se pulote pangton koksi rihing ame kapale erjia phansi bor irong popusi pherang ke mai long ni je pon. Solar rihing ame jongsi kinangji pulote Assam Power Distribution Company Limited atumpen chingki chingwa side deng ponsi rihing ame kapale erjia phansi bor irong pu pusi pherang ke mai long MLA Rupsing Teron pen ning je pon. Bangke di MLA tapen bangke mana arong tim ta meri hing pagitang punya pan si sorkar pen Assam Chief Minister apanta chuni dilo war minister apanta chuni dilo tangkal benglo sian pada soalam pen singwai lo ati nono bangke sorkar pen bangke iklem pon dia panong nakam teng bolok ati nono along la to meri hing aso pagitang punya pan kala along kon iklem pon dia tung laso aniyok nang kon bolo meri hingga nang kon bolo iklem non dang kon po kita dak bes kan benglo pulo 29 putlang tu LA ang tang mo bangke pena ana dulu bangke me hing punya pan aniyok ke pona kisumdo ati bangke dari motor sileng itu warga hindu penayok hasil la so dima bangke mana sorkar pen ade be kurusi cima kurusi la mele le pulutang te mana solar sini tum tuji tapi ana dingbe solar alam the pusi atau cingwa kon padu kono la si solar ta mana me ari hingile dim tak dibia sarbe ka dewe padu pensi mana solar kami tum mana long long Hamren pen Danieling hi Karbiang Long Live.